Chupran, Dia Chupran, Kayi Utlat, Kayi Utlat, Kayi Utlat, Dia Chupran, Dia Chupran, Islam, Islam, Dia Chupran, Dia Chupran, Kayi Utlat, Kayi Utlat. Dia Chupran, Dia Chupran, Kayi Utlat, Kayi Utlat. Ki menderi wan kai khaba chapo kathain rilum jantia klam debiang ki kot kisla bat kata gole ya kai khaba nawan yong kitri meluk ki wacha thangan hau pai ya ke jing poho bahai yong ki bru ki wan ba ka man ka wacha khai hadu kata ne siasi wan ong wa wat ha district council hile dang bun ki wadu tulok mem ki nong krek ko yo tulok Henry kat muman kecing ketang kecing yam lele kata kecing siau anut pada pok keri kemuluk yang ni kibru ki wana bar pokok bahagi bat kecing kemulu yang kani kecing iki ne kesini to ya wan dawa naga district council wato kendragi ya kibru ki wana bar wan kai be ai cepok kani ka thain dilom jantia bat kamjul kwa upbor ya ka JCDC open man go ya ka session go kerbang nak betau kam no kloi kam ka official language apa JCDC ya ka tin benar waman tin perdi yang kerilum jantia ka klam hi da tin benar apa kani ka JCDC bat apa kerilum jantia hi bro kawi da priang sabha ya bro lang ki dekhot ki wadawak nadu presiden rangba wada am serup lang ui Jadi tak dikopos yang so di stop di ya kami teman udah ini drop ini ke masyarakat udah ini Dans le chat, ini YUMP ini kamu kena Inam wan ini wa u ya penyubor wa kinang nikmat ya ibu rami ya kasur ke yang pajbak wa pajbak dapat kubor lipi kanda iwani pun kemo dan hi ukur sutia dan hi i rasa cisen kerpadi ya ka JCDC wa u krek ya ki kam piang ki rengkat di krak lang ladam penuh kejing amkam i kam kisen bahalang la kulai mani wa hakmat wa krak lang wa ka JCDC kamu duduk sedang i kuat peman ya kani ka jingi ki yang i kam ka dak kecin dan hi upun kemo le ne upun kursutia i upun kut na i ya kani ka jingi lang ka yang i ta sachi sen e ku blai piki dikot wa kinong ilam yang ka JNC wada penyus ket pia kita ka mensen wa MP ka jing ba klik na benta ka ri jantia ka yang i ta kam wada iklam i wa di petisi am wa i na yang ka sen la ta karpat ge i wa e yang ka reminder ha jingi to wa ki memorandum ki yang i dengan skemi apa ka jingi akmat ma emu CM buram yang i ini hari ni kita yau ki wada wan ya lese wada am ya kata ka jingi kelam ni pak kenu ke jing dawahi uman go ko job manda am ke jing kelam hatrong kemet manda am ke jing rai na kemet lang ba ke jing kra lang nadu ke district council hadu ki bor sunang te kerpa de pi ki nang ilam yang kerjaan sila wo kra lang pi wo i kam ki nang ilam klang wo ki ni ke jing dawa ka yang i ke jing angnot ka yang i uman go ko job te doi ni kim ten ki wa khajak ke jing ki un ni ke singi de ku ko blechi bon che jar ngo wa arwan da pai cha UCEM agawa hejing itu wa kejing yolat yang kibar kejing karo yang keni ke kamai keji yang kibar jelah po keni ke ri jantia ko maya ke yang i khamtam la da khurun bi chetai po East Jantia Hill District yuna ka wi kesngi nang mi nang kharoi ki dukan yang kibar jelah ta keni himan ko wakta ya ka menret ke paten yang ke ri jantia ko maya ke yang i khamtam hakam kini kipor wa ki kon kondro em dia perdi ke jing kerduk jam ke wakro bha ne bha la de ke do ak kira sarkar la ko mi uman
Handre la dapai caki business caki kayi khaba kam kidai dukan da dukudo la yoi da dap saki barjalla. Jadi kam ke sen da thoi caka JHADC wo khnra ya ka trading license yang kini ki barjalla ki wo em ha keleng ki resign tia. Handre hedon ne singim puyo ai ke jubab. Ta ka war ke jing tho ka wo da boy to jing to wa ka kiten penar. Ne pa kamu de TV house ne 8000 arpubi. Ka JHADC de pas go ya ka resolution. Wa o timit no ya ki dak thọ jantia wat ya ki ni ki dak thọ da publish da de permit la ha ka Meghalaya Kazat Andre ka wa snail si ong wa don ne ke singim pam pengkrak kam ya ki ni ka resolution ida boy la ka jing do wa ha ka JHADC open man sa ka bi ka special session ka jing ito wa open man no ya ki ten penar untuk de dokam ki kiten ki wa hoy kelam po ka JHADC re open man ni ki da ka official sendon baru penam kam la ki ni ki dak thọ jantia lengba ki department ki repair yang ka JHADC. Tapi ni hito ka daw ba ka penman ni ikam ka JNC. Wa wan penman ya kini ka jingi ki wa jai. Hai ni hikmat office yang ka JHADC. Ya kini ka jingi ki da penman ni ka surprise le nek wa sendet. Ne pa kenang yo kursu thia memban ini yo penrem le ne yo penmi kenu ka jing plumat. Kan rek ko dan ni ka jing temu ta wa kursu thia ya ka JHADC. Ne benta ke jing mentoy ne benta uman sekiat no kata kanong yeda ye kirit pai na kini ki ha pai ki wan thlep na ki tuan ki state kini to ka daw ba ko peman ikam ke JNC wo mi cekmat peman ye kini ke jing ki ko jai